Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Sini kiwan nakaliang kasenjuk kirang basnong jong ketuka Syampung area berakoi. Nang tamannya kiwan su sekini giseng bahlang ki babun ba giseng bahlang kiwan summit ke memorandum sana. Na kamenta ban shift no ia ka office trekam jong UX civil engineer napo juai siapo Syampung namar ka building kani kata ngiladon delong ngiru ngidang ya plan ni ya kata namar ba kani ka division ka bengi ong ka north division juai north division ka kentuk tang ya artli ki konsensi ka we ka de ka mo ka konsensi bat ka we ka de ka ralian konsensi tekini ki artli ka de ba kanika juai north division kapet tenar ka daw kanung rim ka don ni ka bagi kiren balong ba haba menta ka division juai north division kapet yekini ki artli ki konsensi balai ba himship no office na juai warra no apo Syampung de niya kani ngan sa examine ngan sape kumno banle namar ba kumo pi ka jing demand jukiru kablom jinwin baru kibawan sanga kawi ka senjuk kirang basnong kendia sini gula de bat meneru lawan biang saki seng mahalang di beper aga baki kerpat ia ka ju ika jing kerpat ke juki na beta bangin shift ya office jomu ex engineer pilu di jui napo juai siapo Syampung ngan sapek saya examine ngan saya discuss bagi officer sunga po department tenang ta ngan sapek kai ka ba gila